Hey, nya. Kumina suani to berda ani to angsu kan ti de leka eng mo. Kan sarkar mala anda ang ti te lomum de te kan sebe a. Hey, going to mengin president ni maila inform kan kai suai ani maya spokesperson te kan inroad veta a kan advisor pulangai sangan press conference kan nei chan te kan press no te ron share so atele ron so izawan te poron nei turangai la hetrang hian atula tang zirin zo na te po khom thei kan ringa chuwa zon thei angang te po in sa turi ke impo sai ve ni ti te kha agan soi ma sa ni sela engpo ni sela sarkar kalmek te kal to te an that na lai te that lo na lai te tam takoma heti rual hian opposition party te le ruling party te in karzau lu tuk mai te hi Christian ma thenga ta na moi lo khopa ara suk tui lo khopa in chu dum du na hi om thina ni hei hi a thalo kan ti hle maya chu wang chuanin Christian ram kan yang le Christian kan yanga hei te hi a then lai chuanin kan tong nan na lai ve de te po bang ama ero chu hemi chung changa hian chuanin ka kan ngai dan le press conference press note a khanin tuna hianin kan spokesperson hianin hun ron mangsela atop kha chairman in kom kai shoi tu nin ang khanin hun karon khar le tura ngai la a thawme tuna kan spokesperson lo so mila a thage kam ni kan lek ai sarkar piang mai hi kan ni soi chet siak hi ne got maya kan thil thati ai hian thil thalo ti hi alang sang zela chu wang chon kan thil thati te hi Christian kan ni nangin is in pon sak ve mu hiang in soi cheringot lovin in fact atol chon fak na te po hi itiri tengu te ati kha kan committee this fo kan ni nangin kan don soi lo kan thema kan press note kan share so lo kan he pakan na thai thar leina man ba pek ferani kan thia dengan ZPM sarkarin campaign laya lei tura asoi kun ta tu ta thai thar chu aleita a then chu aman aba opposition party te chuan sir thena takmangin ZPM sarkar chu ar chu pui lo hiala an so line chief minister kulal do ma chuan kun ta tu te soi kan atum na chu ataka lo langin achang tu minister PC wanal ro tan ro man siamin kun ta tu te thai thar leina man chu zoram puma apita ta vek hi alom kan lomin kan suang tak zetani sarkar kal to te khan kun ta tu te thai thar le sak chu sei lo le tum na om ngai lo wa ZPM sarkar ro chuan kun ta tu te angai sak je kan mu ni chu wangin tongka chu wa kun ta tu mangai inti opposition party te hian in enlet na chang khwete se panina leinei lo ZPM sarkar SCDP dong tur chuan asem tu party a impact angai lai khan ZPM sarkar a chuan CM special package deal tu te jinga opposition party member te point an hu ve hloma heian ZPM sarkar chu nei lo ni zia atilang chiang he ani heti rol ve khian lom tak ruanga ZPM party a impact khirangai lo CM special package te chu kan hu ve tho tia ZPM sarkar chu musit tak le musit ang lek leka soi thom te hriat tur om hi apoi kan tia lom chang khelo anang le foreign kuwa atomim kha pathum na ni mitumru home minister puke sabdang malang na zara foreign kuwa atom dima ei wang hen kan rama kuwa thar tu ten an kuwa thar te chu man zogin an thal thei to awanga sarkar alom phon sei tang te hian kuna tok tu ngai sapu sarkar kan nei ti hi siang he ni palina katsina mi nuai khat supply minister pubilo chanzowa malak nazara food security of wamba mi singa in ration card sen an mangmeka mi pa ka hian adang mi nuai khatan siam bel meka ni heian supply minister in Mizoram mi puite ma ko angai zia atilangin sonom kan ti ve pangana PWD malak na afakom aizol pui chung kong siam zok to an na to result hi bel sian thak ve maya
April ni som ni porwa chuan aizol ko pui chhum kong hi siam zo vek tu mani ti kan thiatin PWD minister le PWD engineer te malakna hi fak kan ti heti rolen PWD ho tu ten October ni som ni sang ni som ni pangar ma hin road kat ngai chu lo kat fil vek tura thiati na le ngin an siam chung poin ngai poi mo to lo kan ti thiat ania tuna kong an siam that nu hian hi chuan road kat hi an phal to lo ti kan thiat hian mi puin PWD thiat na le ngin na hi zom thang teng u asor tu te kan ni sia tin lungai ko pui chung kong po ni riat December sang ni som ni panga siam ran tu mani ti kan thiatin lom kan ti le ti kha ni e ole bichuanin soi zau du lekan ne a to bera pi khan PWD malana fakom kan ti an sana hi helai aizol kong an siam mek aizol khasum kong siam mek chung changa hiarin SE te CE te khatenga amo purtu te ka kan ko mani enge an malak tum dan le malak to na te enge thilkal phung le eng tiange ti vel kha kan an ko ma ta chuanin an mingin na pakhat hei press conference ate po hiarin buan ba tra ka te le a in mala te po hi thatak tak oma chu wang chuanin chu chiang zok shet kan du kan ti wang khan an office ate legin kan an ko mani ta chuan an ngai pui mo ber chu tuna kan chiar so ta khanin October san hi som ni panga ralma hian kong kat etinan tui connection lak awanga khala yang chi zongzong te kha ti fel vek tura ngen na an siam to ta a chu PAC lampang ne na pokar shetir na le ngin nan an petoni amero chu rin ai ta hianin zom hi lo hara ka veng ti da hian ani ome keini veng ala ma te po kongan kata ro kongan kat khanin no huile mei ani lo fawa motor tan phei chuanin a two wheeler te tan phei chuan so le te upop mai thin na traffic in gari no khati ang chi te kha an ngai mo thu le khalai han siam le an siam thale tur khanin ren ain voili voinga han thwal non te po ngai ni ti te kha min lo thila kha thil kha apoi moi serious e ma asa se mi pui kan thuna atro ege a bul thu ma a thil thiat kan du ni kan tia wagin kan han ko mani ti te kha a soi fenan kan mang ni te se